The division clear to test by ule silal and kolikani Serchhip Vangkhua hilongai hlang. Article 275 Clause 1 of the Constitution of India hnuaia Puanban le Puantah Training chu Vawiin Serchhip-ah niin additional DC Lalmuansanga Ralte chuan he training hi a hawng ani. He training honna District Industry Center Serchhip darnam venganeya hian additional DC Lalmuansanga chuan Puande kai hnoi chu eizon na tling ani ti soin le khazir san ngot chu eizon na tling ani lo thule thiam thil nei chu eizon na atana poimo ani thu soya thiam thil nei chu a hlutial tial ti soin ramchang ka nga chuan mishing kuchhuak te chu an hlutin aman ato zel ti asoya hei wang hian training tura thlan te chu an van nei zia in shreng turin cha pathian in keimania theu thil ti theina tam tak ada ti soin chumi hai chuak tur chuan keimani theu kan poimo thu soya handloom chu khovela kan culture pho chuan poimo takani ti soin tuna po kan kuchhuak tam tak rampon lama thon chua ani to thu asoi. Additional DC Lalmuansanga Ralte chuan thilzir tura hmun pakhata kalkhom theu le zirtir nein angdong tepo a then an hlotlin lain a then an hlo cham ti soin then khatten ti tak taka han ti lain then khat chuan kan ti mai thin ti soya sarkar hmalakna a that zia shia a theitop chwa turin training a telte chu a cha ba ka hun lakloa training top san lo turin a cha bok he training he Ministry of Tribal Affairs sum mu atanga district plan hnuaia District Industry Center Serchhip in an buat sai ni in batch pasabera hian mi somni pathum antela thlathum chung training he an nei dona hemiatan hian Puanban na khol pakhat le Puantah na khol panga ruwa man ani bok he training honna hun hi Serchhip DIC functional manager Elizabeth Lalrim thangi mar chuan kai shwain DIC training supervisor sila thakima chuan training a tel turte in hmel shia tirna hun a mang bokani. Serchhip District Superintendent of Police Stephen Lalrinawma chuan Vawiin Serchhip District NGO Coordination Committee hruaitute a Pisa-a leng-ah sawmin khawtlang tana hmalakna to hrang an sawiho. He inkomna hian Serchhip SP Stephen Lalrinawma chuan Mizoram Sarkar chuan Serchhip District SP na chel tura aron ruat angin a hna aron zom ta ti soin police le NGO ten tho hona thatak an lo nei to thin chu an nei chun zom zel thei a be sei thu soya mipui te him na ta na dan le thupe ken ko na konga police tlomngai pol le mipui ten tho hona thatak an nei a be sei thu soya Serchhip town chung le district chunga khoshang shanga VDP ti nun le thuam that tum mani thu soin a thei anga an tho ho don thu a soibok hein komna hian Serchhip sub headquarters YMA MOP Serchhip District MHP sub headquarters le MZP le MSU sub headquarters Serchhip hruaitute telin hen tlomngai pol hruaitute hian meichhia te chunga hleilen na konga thei top chwa atul thu te ruihlo le suana dang do na konga chanla ka tul thu te khopui chung hun then khata speed breaker siam chulan ti thu te two wheeler le lir thei dang khopui chunga tlan chaklu tuk thin thunun chulan ti thu te Mizoram pon atanga ruihlo lo lut do na konga police outpost siam belle Serchhip police outpost omek ti changtlun atul thu te Serchhip khopui chung parking mumal zo ka kalpui tul thu le kongpui kamalir theilian ten bungruan hlan thak hun mumal le khau zo ka ken ko atul thu te han soi chhuwa kani. He huna hian Serchhip District SP chuan Serchhip khopui chung traffic management chungchanga kan mamo anga hmalak ani don ti soin tlomngai pol ten thil chu le mamo an thlen sang te po a thei anga bo zui ani don thu soya ngai dan le rotna han nei te chakzo ka bo zui ani theinan zia ka thlen thin tura cha in kongpui kamalir thei da rei tak tak om te chu seng hoi e tul thu te po he huna hian soi chhuwa ani bok. Serchhip District-a COVID-19 Vaccine pek na kalpui mekah healthcare workers mi zanga somruk te chuan danna an lak tur lakim to in danna dos khatna chia la thanem tak an om to bok. Sarkar thu chwa talan danin kumin January som paruka changa Mizoram COVID-19 vaccine pek ani atanga nimin tlai thleng khan Serchhip District healthcare workers mi zasari som te hne na dos khatna pe in mi zanga somruk te hne na dos ni na pek fel ani to a frontline workers mi sang khazariat somli pani te hne na vaccine dose khatna pek ni to in dose ni na pek an lom lo thung heti lai hian kum somli panga atanga kum somnga pakwa natna khir bik nei mi somni pani te hne na danna dose khatna pek ni to in kum somruk chung lam mi zali somruk pali te hne na danna dose khatna pek ani to bokani.
Mizoram Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited Vangkhua Board Site Special Handloom Expo-2021 Vawiin Serchhip Auditorium tual-ah ani Special Handloom Expo-2021 hi Addl Municipal Corporation AMC Mayor Lalrinawma sailo chuan khwalian ni a hawngin mizozia rang tilang thei kan thil siam chhuah hrang te khawela alar ve to hle a hriat thu le alati lar chho zel atul thu soya asiam tu te po in rin tlak zok le tlo zoka an thil siam te an ti changtlun ve zel chula a hriat thu asoi kan namzia tilang thei kan thom hno te le thil dang kan siam chhuah te chu mipui ten kan hlut chho tial don chawa hetiang lama eizong tu te tan po ala hlok tialin arin omti asoibok Special Handloom Expo 2021 homna hun hi zo Vangkhua Chairman Lalrinawma chuan kai hruaia he expo honna nei zo ani nu hian khwalian hian auditorium tual-ah dor hon te tloin he expo a hian dor somni panga hongin handloom and handicraft chi hrang te zor chhuah ngal ani a serchhip mipui adu apiang ten pan thei ani ang naktu ka helai hmuna vek hian vendors development program buat sai zui ani bokang voina he expo honna huna hian zo Vangkhua thoktu tele serchhip lama som big officials poimo tele handloom and handicraft siam chuak tu te an telani Mizoram People's Forum MPF General Headquarters hruaitute te chuan min tlai khan Serchhip Bial-a MPF Serchhip District hruaitute nen in komna nein Serchhip Bial-a Assembly by election nei tura in Lalmuan le fel fai theina tana hmalakna tur an sawiho he sawiho na Serchhip kalpui Caution Committee Room number 2 nei hi MPF Serchhip District President Reverend Zomhunmoi chuan kai hruain he hunaron kal MPF General Headquarters General Secretary Reverend Lalmuansanga chuan Serchhip Bial-a Assembly by election nei tur chu zoram mipui te ngai event na nei ti soin tun hnuaia MPF Board Executive chukhom chuan he in thlan na nei tura hian na sataka chanlak angai ti chu an pomtlang ti asoya hmalakna tur hrang an sawiho zinga MPF General Headquarters hruaitute chu political party hranga lengin MPF le political party ten thoho na thuthlung an lo siam to chu thataka zom mani theina na hmalak an rel thu soin a hmasaberatan MNF party office an len to thu le kar le tho tang ni khian Congress party office an len le don thu asoya heiba ka hian thuthar the dar tu te komna nein an hmalak na puanzar an rel thu te Serchhip le Thenzola local forum te tuai thara hmalak an rel thu le local forum hrang tlo chhuah an tum thu te asoibok MPF General Headquarters sa General Secretary chuan Serchhip Bial by election nei tura wangin Serchhip Bial chu Mizoram thliron ani don ti soin thiang hlim taka in thlanna kalpui ani theina na tangtlang turin he hunakal khom tele mipui te chu asoma in thlanna MPF te chuan thu nei na tak an nei lo ti soin amai ro chu in thlanna digle fel fai nei ani theina tura sarkar dan siam le model code of conduct te kengko tura hmalakna chu ti tur poimo ani thu asoibok he huna hian MPF General Headquarters le MPF Serchhip District Forum hruaitute chuan Serchhip Bial by election nei tura hmalakna tur hrang an sawihowa he huna ruwa hmanna an siam te chu MPF Serchhip District chuan a hlawthlin atan ruwa hmanna an siam zui don ani Serchhip District Academy of Letters Addl President Lalmuansanga Ralte chuan Lalmuansanga le khabule lin Mormon Bible chu nizan khan Serchhip Press Club-a atlang zar le khabutlang zar in khom Serchhip Press Club nei hi Lalram liana new Serchhip bazar venga mi chuan kai hruain le khabutlang zar to Addl President Lalmuansanga chuan Lalmuansanga chu le khathiam sang ani lo chung po a le khabu ro pui le dangdai tak mai mizo chunga chhiar thei tura abuat sai thei chu fak omati thu le atai mak na le impact na chu thangthar jok te tan chona na satak ani thu soibok Mormon Bible, the Book of Mormon, Another Testament of Jesus Christ, the mizo chonga buat sai hi phek zarok som sari pali ni in hlom hrang som ni pali a then ani a hele khabu hi America ramacheng Mormon sa khwazui tu ten le khabu ser an nei zinga pakhat ani a ma sang zol nei hrang te le khabu ji ani in zol nei hnung ber morani an athi ma a kumara tlanga aphum chu athi hnu kumsang khazariat somni pasari a inlar na in Joseph Smith nen na om na shilin English a letling tura ati angin abuat sai ani a kumsang khazariat somthum khan ahma saber ti chhuwa alo ni to ani Health Minister Dr. Addl chuan Information Technology sang zela Information Impact chon dan system thatak mai sarkar lei puina duan chu Mizoram puma Addl thla atanga man chan tum ani ati
Directorate of Health Services Conference Hall IZOLA State Level Workshop on Training of Trainers on Integrated Health Information Platform under IDSP Vawiin neih man puina he thu History Health Minister chuan Information Technology sang zela Information Impact Chondan System chatak mai sarkar lei puina duan Integrated Health Information Platform chu Mizoram puma April tha atanga manchan tum mani thu le phur om mati thu asoya hun khirle shidar huk tur venan po he workshop hi apoi modon le ani atia natna sang sang chungchanga documentation thatak von theina tur IDPS hnuaia Integrated Health Information Platform chu changkai takahman ani a bidang da zirtir thei tura trainers ten omzenei taka workshop hi mang turin afuyani voina he hun man hi Health Department a Principal Director Dr. F Lalian hlir chuan kai shwain he huna hian district sang sang CMO IDPS staff district surveillance staff le midangte antelani voina longtlaya bank hmalakna thirlet na bank lamin poisa thir andong do lo ni asoi chu thirsia chian lo wangani thu tarlan ani Vawiin Khan Longtlaya District Consultative Committee DCC District Level Review Committee DLRC le District Level Security Committee DLSC thutkhom nei ani a he huna hian bank sang sang te hmalakna thlir ni in poisa thir abikin cheng som thir man a har sat chungchang le dorkai ten an don du lo thin chungchang a har sat na om sut kian dan tur sawiho ani a cheng som thir chu sarkarin man thei tura asiam chu ani awangin don le man a lo om lo thu tarlan ni in bank min poisa thir an dong du lo thin ni asoi chu thirsia chian lo wang ani a tum khata don theizat bithlia omin an don reng thu bank lam ho tu te chuan an soibok PWD changtu Chief Minister Mizoram thanga chuan Act East Policy ti hlotlin na Mizoram kaltlanga Myanmar akhiap longchol na po tura konglai Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP chu kumin juni somthuma lai zo turani ti house ashil Nimina Assembly chut khoma zona changin PWD changtu Chief Minister Mizoram thanga chuan he kongpui lai na hi October ni somni pasari sang ni soma tanga tho tan na ni ti soyin konglai tana tangin jang na dom na fel lawa wangin voi engemaw zat na tho lai chol angai thim ti asoya leimina wang tele thil dang har sat na awangin tho chak thei lo ni in soibok Chief Minister chuan KMMTTP lai laya har sat na to ber chu jang na dom na phu tan tama tuna chuan konglai zo thokhat to ni in Myanmar lam chu Ministry of External Affairs kut ani a anni po hian har satna an to te an singfel thokhat to a kong an lai na sato ni na soibok Chief Minister chuan zo na nei tu ten motor kongpui chet swal pum pel na tlak dal siam an rot na hmuna te da ani ang ti soin Delhi a cheng vai bel somli chuang man project an kalpui mek thule alo thlen huna chet swal mai theina hmuna te da an tum ni na soi nimin thut khoma hian PWD changtu Chief Minister chuan Dr. Vanal thana zo na changin restricted tender pek chwa dana dan kalamhalak na aom lo ni asoin kumsang ni somni pakhat chunga PWD in SEDP changin chengwai sang rokzariat somthum point pali panga sum manto ani thu asoibok Nimina sample and fi atangin Mizoram COVID-19 shikai mo chwa an omlova Mizoram COVID-19 shikai mo chwa zongzong chu sangli zali somthum pali an lani Nimin Khan Mizoram sample zarok sampua pali en fi ani in heng atang hian COVID-19 shikai mo thar an omlova heng sample en fi ate hi ZMC laboratory ya somsari pasari district shanga thunat laboratory ya pakhat le rapid antigen test mangin sample zarok som parukte amni Vawiin Khan Mizoram COVID-19 shikai mi pakhat chu Sri Lanka fihlemin an mani en kol na huna changa chhuati rani vele a heti hian Vawiin tlaidar nga thleng Khan Mizoram shikai mo to chu sangli zali somthum pali ni in heng zinga sangli zali som parukte chu en kol dam an ni to a shikai mo chhuate atanga zazela somkwa pakwa point panga pakwa te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai pariatan lo oma shikai zinga nuna chan som an om to ani Kati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani